buon tardi. Oyente nandi vos di Bonaire e tambe tur nos oyente nan kuta miranos na televisão e riba rede social. Buon tardi. E a tarde nós temos uma invitação especial voor die Corsol e também eta persona que ta representar Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied. Nossa papel aqui de Melanie Sloot. Boa tarde, Melanie. Boa tarde, Emma. Muito contente com Melanie tá aqui na tarde para assim contestar perguntas de nos oyentes of instituto persona individual que contesta que sabe mais de Prins Bernhard e fundo quem está chegando a remarque quem não, etc. E me tenho que bisa me mestra tem contato especial com o Prins Bernhard Cultuurfonds. Pensei tá bom para Melanie tá de nosso programa hoje tarde, pero prometo que nós começar com turnos pergunta nós temos um representante também de na Bonaire agora aqui de número tá Lara Chirino. Boa tarde, Lara. Boa tarde, danke pela invitação. Sim, me está contente de estar aqui, me também está contente com aceitar para assim e nós gente não vira mais consciente com não por pedir subsídio na fundo aqui. Sim, Melanie, me está querendo apontar com o fundo e Atlanta. Melanie mesmo tem algum ano só, de 5 só. 5, pero toch tem um tique de background. Conta-nos. Bom, essa é eigenlijk uma história mais especial mesmo. Como eu estou contente com a Emma tá apontar minha pergunta aí para sobre para mim personalmente essa é eigenlijk a kracht of a história mais bonita de fundo na segundo mundo guerra mundial. Na Holanda não tem mistério de fundo para sobre sem acaba então não pora comprar nada mais de não pora brincar mais com ding e guerra aí então aqui na Corsol e na Aruba sigumi esse sim não está seguro pero me quero così era fine dreina que men lago Cushal na Atlanta então a começar busca fundo. Sim, na comissão busca fundo para Holanda para ajudar nang. Então nang haya assina tanto sen com nang manda Holanda com nang toma sen, então nang pone den Spitfire Fund na Inglaterra. Okay. Então nang comissão usa sen para comprar nang munitie com geweer nang com a mensa que torna tanto minister. Então ora Guerra Mundial acaba, então nang sobra che hopi sangue com Prins Bernhard e ora di mi dabai usa sangue para mi pone back tem país tem Holanda que men é temporada e ela bisa nos dabai usa sangue para pone tem a mim não sabe precies como te bisa zijn papiamento pero nang hinka sangue den weerbaarheid die bevolking que men é daarbij especialmente met speciale aandacht para cultura e arte e science. Anto e nang eigenlijk fondo a comissa nang met Prins Bernhard Fonds. Después de 10 anos Prins Bernhard abini back Corsol anto ela bisa ma bini back na Corsol para mi duna fondo back na terra onde ela comissa. Anto enang ela comissa eigenlijk aqui nang Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied. Anto enang nossa comissa. Assina é fundo a comissa na Holanda e na Corsol mesmo. Que men eigenlijk ela nasce na Corsol e na Aruba. Oh, que bom. Anto nu ainda não sabe sei. Agora aqui, anto eta apoiar agora cultura, arte, obra de mão, entre outros, teatro. Sim, bom, esse é processo de mês voor die comissamento de agora aqui. Me por papi de agora aqui é de laatste 20, 30 anos. Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied tá
een onafhankelijk orgaan. En not que men ting na Holanda, pero nos draai bij nos mes, nos ting nos mes directiva, nos mes statuto nang pero nos ting hopi contacto con Holanda. Que men nos ting en met zo'n uitstraling, en met zo'n richtlijnen nang adapta akinang die mes na nos gemeenschap. Ja. Anto nos ta usa es mes un 6 area nang Holanda ta usa. Por mencionar sí, algún, sí, la sí. nos comienza que son Prins Bernhard Cultuurfonds ta ayuda tour e proyecto nang kuta desarrollar riba geschiedenis en letteren. Zij ta nos prome area. Anto ding e area e bota hanya e schrijvers nang e poëten nang kuta skibi poets en men zei dan ons prome area e die doos area ta beeldende kunst e visuele kunst. Ato ding e area e te kai toernos ja eigenlijk kunstenaars nang artiesten nang kuta tra schilderijen beeldhouwen pero tambe como te bisa filmontwikkelaars nang men hele kuta visuele kunst filmontwikkelaars en documentaire ontwikkelaars. Ze zitten area die dos, anto die tres area da podiumkunsten. Sí. Ze zitten area masha grande mes, pas op botin música, botin theater, botin dans, dus baile, botin storytelling, botin circus, sí. Theater. Sí, theater. Se ma mention acaba que men area eta masha grandi pas obra nos ting hopi die nos groepen dat eigenlijk bezig te desarrollare bij podiumkunst men se eta area mas grandi con nos ting sì a papel tambe e ora di is nango da scrivi poema che men compositor tambe ta kaiden sei sì es eta area di letra sì geschiedenis en letra sì historia e letra sì e ora nos te llega na area nummer 4 es eta cultuureducatie. Dus ting kom bisa ku. Er zitten eigenlijk toere educatieprojecten aan, ku ting onderwerp meester ting dia berku die nos 6 area nang. Anto pero focus die proyecto ta educatie. Die 5 area ta natuurbehoud. Nos bijna in natuurbehoud. Después de school tambe. Proyecto después de school is die educatie. Sí. Educatie. Het project Meester wordt ingepland después die schooltijd. Pas je ziet dat je binnen de schooltijd nog snopper doen als ding. Pas op de ore is een onderdeel die curriculum die school. Want het kan je bouw die overheid. En nog sta echt separat is voor die otros. Meester toma lugar después die schooltijd. Ja. Natuurbehoud. Natuur, sí. Maar je gaat area nummer 5, weet je keren? Sí, natuur, con natuurbehoud. Zit eigenlijk door de projecten aan con ting dia berku nature, natuur. Naturalista. Anto awa takai body die anto manera akinang na bonaire ting sinapa ko young rangers nang takai body je person anta echt bezig ko projecten aan ko ting dia berku naturaleza. Nos ting nos Carmabi na Corsou, nos ting Stenapa na Centro Turtle Conservancy, se então stichting ko kai bouw die naturaleza, si. Sí, assim então. Sí, anto nos ting area nummer 6, ze het is de laatste, anto ze het eigenlijk monumentenbehoud. Ja. Sí. Anto onder monumentenbehoud, bouw die oude monumentenbehoud nos tawake como nos nota renovar monumenten aan, pero no sta stimula eigenlijk projecten aan kuta pone in monumenten, panden aan of torens of kikota kuta kaibouw die monument pabelichten uit. Lagan bisa preambel, boekje tocante monumento. E se un otro cosa, area nummer 1, letra nang que men schrijvers nang te skibi boekie. E onderwerp die boekie Mr. Kaibouw die die 6 area nang zie. Yes. Que men zie bij skibi boekie over die bofamia bijvoorbeeld of autobiografia.
Nos no podemos sostén PC. Pues wij nou takai bouw die Oh, nos die area area lang. correcto, Yes, sí. correcto. Pero bijvoorbeeld in monumenten nang, si beting un plan, wanneer ting un monumentengebouw akinang na Bonaire, ante eta tour vervallen, ante beting un plan pabo. Ja, breng je onder de aandacht. Bijvoorbeeld bij een muurschildering, ribajes, ziet die mag overigens. Nos podemos sostén PC. Pas eta licht in monumentenpand uit, anto eta waardum ja, como te bisa, Mas lanteli, lanta e monument. Sì. Un costo que Prins Bernhard Fonds não te ajuda a renovação Exactly. de gebouwen. Sim, sim. Renovação, sim. Nós não temos assim na opção. Pero supone que nós temos um monumento, então que assim algo dentro, lá nós vista três uma apresentação dentro. Absolutely. Isso aí sim. Sim. Of we ponen gewoon een activiteitenagenda ding edifício nos por ajuda que sei. Yes. Natuurlijk ik também quero bisa que é fundo cultural tá eigenlijk patura seis islanang si. Nós tá waken seis islanang como um país. En depois die status aparte. Nos of directiva a decidir que não vai separar na mes voor die outro, pero não tá queda para os turcos a mané ou distanciar voor die outro. Anto nang abisa no nos cultura nos tá waken como local, anto maneira país. Anto sei a queda door die aanjenang, anto ainda nos tá assim, a mim tá queda forever tá vai queda assim, sim. Eu era em Bonaire da sua petição na Corso. Via su representante aqui na Bonaire, na Corso, nós pedi na Aruba of outra isla. Bom, het assim, is een aanvraagproces. Het hoofdkantoor die Prins Bernhard Cultuurfonds, dat zit na Corso. Nós temos kantoor eenang, naam het tra, com staff. Pero organisação dat wordt ingedeeld assim na Ribatur Isla, nós temos nos representanten aan die directiva. Ja. Na Corso nos tien zitten. Pas eigenlijk Corso ta base of hoofdkantoor. Eta hoofdkantoor, pero tambe ta isla más grande, anto ontwikkeling den cultura ta eigenlijk is zo más grande na Corso. Door ku nang gemeenschap te zo más grande met de keren. En después nos tien Aruba tien 5 miembros. Kutapiba inang mes que men antapiba na Aruba. Bonaire ting a senhora Lara Chirino. Sim. Na Saint Maarten nos ting actualmente nos ting pero nós buscando de dos também, pasto ja, membro na Saint Maarten dat eigenlijk moet je tiki. Na Saint Eustatius nos ting anto na Saba nos ting Ja. Anto membro nang di Prins Bernhard Cultuurfonds Ribatura Isla nang ta eigenlijk nang funcción riba isla eta varia eta es o más importante a función más importante ta ku hende of projecto ku tuma lugana isla mes nan tingo aanspreekpunt riba isla mes que men nan por pidi un gesprek of nan por pidi advies of nan por pidi Kiko tour tá possível, Kiko não tá possível. Não por tomar contato com membro de Prins Bernhard Cultuurfonds que tá vivendo riba isla. Seita e de dois tá com nós temos serinang para sombra e tá assina. Ora porque botin um plan anto boke pedi sosteng seker Prins Bernhard Cultuurfonds. Bota subi een website, anto bota tra aan ook een account. Bota dien in bo plan digitalmente, que men bonota mande via post. Bota dienen in ding e portaal, anto eta llega hoofdkantoor, seka Ami te pick it up, anto si eta kai bouw die nos richtlijnen, bota aan je invitación, pas sigi que proceso. Bota aan een nummer daarmee. Aceita automaticamente eta tra un numero di project ding e portaal botai un projectnummer zit bij automaticamente. Después amita bij toma contacto cu membro na isla papi nang bo conoce aanvrager bo conoce projecto que bota pensa papapje con nang que men ting
un contacto best wel intensivo. Juist, com representante. Antonante bij doen un advies die het project. Zij ta mesora, sinang sa acaba ku het project ta stabiel, het nodig, nos tin quasi hele akinang na bonairo bijvoorbeeld. Of sinan sa precies, oké, nante bij papje ku aanvrager. Después de bij reunião, Anton nos toma advies. Die en miembro na isla mes, nos toma mee que men eseta eigenlijk leidend bij advies die hinter directiva bij het projecto ding en vergadering. En tocante die vergadering, die quanto biapa aya of pa luna da reuni. Sí. Nos reuni 10 pa aya, pero nos atra un onderscheid ding montante que te pidi. Pa começar, bo por pidi lo máximo que bo por pidi na pa sostén na prosperar cultuur pa un proyecto da 25.000 florin. Anto nos atra un onderscheid dingen aanvraagbedrag nos bij que men aanvragen aan teco 10.000 florin nos ta pone riba et DB agenda kutatuma lugar turluna. Ja, que men un DB vergadering tatuma lugar turluna. Anto tour e petition nang di isla nang seata di Saint Maarten, di Bonaire, di Aruba, di Station of Saba. Dat drenta na hoofdkantoor Anton nant bij waar de schedule ding e DB meeting. Anton nos ting nos contacto ku e miembro nang ku da biba riba e isla panang dona un advies. Si bota pidi mas pas op hoor. Si bota pidi mas di 10.000 florin e ore nos ta pone riba e lista di PV-vergadering, zij de algemene bestuursvergadering. Anto e ore sei tatuma lugar 4 biapa anya. Que men cada 3 luna nos ting un PV-vergadering. Anto e ore tour en miembro nang te aanwezig. Zij het via Zoom of live, pero tour en miembro nang te bini junto pa decidiri ba aanvraag. Anto ainda nos ting mister di advies te isla nang. Si. Awo supone ku mapidi 10.000 florin. Atana kamita kaminda etas resulta más. Tem possibilidades por duna da conosa bisa adaptar e proyecto e suma aí. El proceso está ganando cabo, amakemen? Sí, está posible. Sí, está posible. E ora é aanvragen dat we contact com me. Want het explica van oké, maar doen un budget di 10.000 florin. Pero ahora que me está reparado 10.000 florin no te va a llegar. Anto mi advies lo bira, oké, nos está quita, nos está pone aanvraag aquí op hold. Anto nos está dienen in un aanvraag nobo. Paso ese no está difícil, porque gewoon quita ese dienen in un nobo con un nieuw budget, con otro aanvraagbedrag bij un projectnummer nobo. Anto met de schedule en dingen otra vergadering. Lo que también por pasa con directiva a tomar una decisión caba. Anto gaandeweg el proyecto botari para con 10.000 florin no te va a llegar. Anto ore bo por pedir un aanvullende subsidie. Kutabira un otro aanvraag también que men eta haya un otro projectnummer. Anto sempre eta dura un año. Bambisa directiva a aprobar e petition. Ja, bahaya un aprobación. Anto por rechtsgeldigheid die e aprobación ta un año. Voor die momento kubo ahaya e carta di aprobación. Que men si bota haya un aprobación riba dia 20 de mei 2021. Eta rechtsgeldig te 20 mei 2022. Até mei está llegando. Até ainda mi proyecto está claro con nosotros. Bota pedir verlenging. Okay. Paso botin mag die pidi 2 via 3 luna. Dus eigenlijk botin un año y 6 luna para boca para proyecto. Essa aqui tá bom informação que nós oyentes não que tá escutando que tem gana de pedir subsídio, não pode chamar nós livremente para assim né Melanie Mespor dona não contesta
favorável que não por es gana de aplicar para um subsídio. Sim, passou tem hope possibilidade, hope. Então ja, bueno, pues explica tu possibilidade tem hora of tem gesprek, pero gaandeweg proces te canando. Ando bota hanya bo mes tem situação que bota querer que ja, nog een uitweg. Sempre tem uitweg. Ando porta uitweg, nota uitweg como abo. Ta spera of pero tem uitweg. Paso tem richtlijnen, tem regels, pero tem uitzonderingen tambe. Anto no spoorwaak kon nos erbij lossen op. Anto sem mi no mi nunca, bom, mi te traz 5 anos inang, pero nunca tem situação. Sempre, sempre, sì. Oh, well. Basta turbo costa ta di regla. Paso tambe ting ku no sta in petition anto het documento na nota klop. Anto nanta laat, nanta na no houden rekening ku deadline, na no amanda invoice, na no anto yo resi op gegeven moment na dat momento pot bisa bosa, ahora que sí it stops here. Nos que ayuda, pero Começar a ter que pull your weight. Papiando, Alsjeblieft. Começar a ter que pull your weight. sì, paso bra, sì. Já vim back disso aqui. Daqui como tá que era putra, é putra. Por exemplo, invoice. Só Invoice, e persona mes of instância que a aplicação mes unta haya e suma Sei da hobby importante para me te explicar, no? Sì, Ok. sì. A me apide sostegno para mi progetto, ma io approvazione di mi sa 5.000 florin. Agora, ma io approvazione at for die momento è mi por commissar con mi progetto. Pero, ma pidi sostegno para so minuto in sen. Juist. Agora, Principal Cultuurfonds te bisa e regla ta, bota hanya bo sen, ora cubo progetto acaba, pa rond af. Pero den praktijk, nos tahayan nos mes ku hopi bia, ku nanta bisa mino por schiete for, paso mino tin sen tapse ma pidi sosteng. Anto sempre mi te explican, ok, bo poting e derecho pa bo opta pa 50% voorschot delanta. Sei die het toegezegde bedrag, die approbatie. Sei bo por haya, bo comisa trake sei. Nos no perdonabo es 100% promeco bo a comisa che progetto paso nota un lening, ta un gift. Juist. Anto paboduna e hende es zijn mesterting un eindresultaat promeco bo te paga uit a full amount. Anto timbia eigenlijk 9 van de 10 keer nam por salico es 50%. Que men nam por startup, anto nanta llega e fin di e project pa sombra, nanta traco hende ko te bisa ok, met een lever riba e dia die eindproduct bijvoorbeeld met een lever e luz, met een lever e geluid, met een lever e anto zeta e dia ko ta eigenlijk e eindproduct ta toma lugar. Den otro caso nang, por ejemplo, bota pa skibi un buki. Paso e zeta promeco bota hanya bosang di bo begroting por pasa un 3-4 años. Paso bambisa ba plania pa bende 5 buki. Nota den un simang bota pa bende 5 buki. Wat comprende? Comprende. Que men e por tarda promeco bota hanya e inkomen kubo a geef op ding e budget. Anteriore ding e area e nos ta haya nos messi con uitdaging pas obra nos ta comprender full ku nos no pa verwacht die schrijvers dan kunan ta schiet voor tour e sang e anto wara 3-4 años prome que men is het een levendig proces ainda nos ta discutir con nos ta bij waak een solution per se pero ainda nos no llega e punto e nos ta bezig con esi. Dus is het eigenlijk como te pisa Ainda tem. eta tem processo e publicação não sim. Não te ajuda seguro de esse.
Sim. Nós está nós está bezig com o processo para adaptar o calculatieformulier. Anto, eigenlijk minuut mag die bezig. Bom. Nós está bezig. Sim. Tem een voordeel die je aanvrager. Nós está bezig tem een voordeel die je. Sim, oyente na pojama, 7178273. Se tem pergunta, Melanie tem para contestar. Melanie nota na 2013, segundo estava tem Promé Cultuurprijs. Não sabe o que Minuto metade para na Holanda é temporário. Não, tá hopi, é verdade. Pero aí passa também isso destina para si. Sim, é Young Rangers. Me tá aqui não, verdade. Mas conta Lara sim. Então depois Fundação Arte of Stichting voor Kunst en Cultuur. Sim. Aí na Senhora Amaya. Então já não sai chega 2 anos, só segundo cada 2 anos. Cada 2 anos, sim. Me agora com uma cinerei também aí. Sim. Você está na 2015, segundo. Michel estava sempre um membro. Correto. Sim. Acorda algum membro na de fundação. Sim. Porque me visa algo de prêmio? Sim, se por. Sim, me por. Prins Bernhard Cultuurfonds está dando prêmio na uma organização of uma persona que está doen met we zijn Hollandees, een onderscheidende bijdrage in het desarrollo die cultuur, die cultura. Anto een onderscheidende bijdrage nan ta balote, nan ta waak projecto nan ta waak bereik die projecto. Logro nan, exacto. Anto nan ta waak valor como eta comeback in the community. Nan ta waak sei, anto con largo eigenlijk nan ta bezig ku ontwikkeling zie. Anto ore Prins Bernhard fondo abisa cada 2 anos nos bij licht isla uit ku projecto anto nan ta hanya cultuurprijs. Het is eigenlijk een onderscheiding pa trabalho riba ding sector di cultura kunang si pa isla pa hinderang hinderang lokaal si. Ook Lara, com Lara adrenta in contato com Cultuurfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, of daarna acerca Lara? Bom, dan is começar informar com normaal gesproken de gezaghebber. Dat is zo'n goed ding, positie, ding bestuur. Dat zit een kosten punt om gezaghebber beveel in. Bernatural gezaghebbers zijn meteen een hobby druk. Dus het is zo'n goed na de conteori de Bonaire, trece un pari number di lanti, mandare por toma position ding bestuur goed in tempo, zeta uno. Anto ko por rich e comunidad também pessoa. Receita rol mas grande de bestuurslid no, porque da apoia hende nam pa din en nam projectverzoeken dan para reconhecer de mogelijkheden nam zo bibia hende nam dat zijn druk bezig ku nam eigen projecten nam kuna nota consciente die mogelijkheid bedien en een verzoek dan nota consciente ku por acerca Prins Bernhard pa steun financieramente anteriori bestuurslid miembro de directiva local tá tem como maneira reconhecer essa aqui então 13 adiante 13 na atenção. Kita espera que agora aqui conosco a 13 você tem programa seguro lo tem mais pessoas não culo por aplicar. Sin duda. Isso é echt para nós muito importante para mais e mais gente na din en para lançar, então se não tem problema, não tem pergunta para contactar-me livremente para estar aqui. Sim. E lá me mira, Kiko Lara sufficiënt com emissão para o fundo Bernhard Fonds. Zoveel mogelijk. Dus nós temos isla onde a qualidade é mais grande, como me querer tá importante para o fonds tá é coração para isla.
El corazón para esa su historia, su cultura, pero también no solamente limitando momentos na passado, pero también mirando na que está passando aqui e que cultura é mogelijkheden en de ontwikkeling en technologie moderno que zijn en te para reach no solamente oud, pero también met name jong, pues we invertir in mucho jong. Nantes na para carry on a legacy que visa, no? Entonces, inderdaad, para ter a história de isla vivo, por tinco invertir de mucho na jong. Dus para mim é parte de participar mais tanto, dus tem tá movimento mais tanto de grupo na purba conscientizar de que cultura é possível, seca Prins Bernhard, anto passina Bonaire por que dá esse uso de mogelijkheden na kutei. Dus eigenlijk met de spera die we het zoveel mogelijk aanvragen en continuamente de behandeling op dat moment dan se pone onbestuurslid mas a seca. Agora ele que se me que hacer um documental artístico, é possível? Hacer um documental cultural? Claro, claro. Eigenlijk een hoofdlijn, denk boekie, documentaire, cultuur, educatie, een onderwerp die een projecto meester ting algo die haber conos seis área nang que men si boke hasi un documentation die zwangerschap bijvoorbeeld Bono ta kai bau di nos. Eta un documentation si. Pero onderwerp die documentation no ta kai bau di nos. Eigenlijk is asina simpel. Maar sempre nos tinko waki area nang. Yes, da PC nos sta un fondo pa arte e cultura. Yes. Da PC anto essaita hobby importante pa gente comprender, pa sopra ting mita riparading es 5 anos que mita tra enang ting un raakvlak que men bono por separar cultura of arte e cultura voor die sociaal maatschappelijk. Bono por sempre ting un meeting point somewhere in the middle, ting un gray area. Yeah. Pa sobra arte e cultura hobby bia ting te maken ku un sociaal-maatschappelijke issue. En bono por desconectanang. Pero nos tawak ora nos ting bijvoorbeeld un petition ku te besa nos ke ayuda en mucho nang ku eigenlijk no ting acceso nang patur e proyecto nang akin. Nos ripara ku en mucho nang minder bedeeld nos te besa nota Ableef? Con menos recursos danki, na nota llega nunca na e proyecto nang aki, anto nos ke ayuda nang ting bijvoorbeeld een stichting ku ke ACSC. Het hoofddoel dat eigenlijk een sociaal-maatschappelijk doel. Eigenlijk zie. Dat comprende een hoofddoel dat pabo 13 más ding e grupo e kunan ting. Que men een hoofddoel, pero door ku lo que boke 13 ta cultural aspecto cultural para nós tabal más. Tá compreende? Anto timbia tem proyecto que tá, bueno nos tem que scheidingslijn e si bon, pero nos en principio nos está un fondo para proyecto nang pa desarrollo de arte y cultura de isla nang. Paso nos zijn nota jeopi. Nos tem 1 miljoen, nos está haya 500.000 euro de Holanda cada año. Entonces es ongeveer 1 miljoen, depende de curso. Ja. Entonces nos tem que partir en 6 islas. Para cada año nos tem gemiddeld tussen de entre 200 y 300 petición que nos está aprobada. Que menos haya más, pero nos está aprobada en tour. Compreendi. Sí. E que Lara queira agregar informação. Nós temos, por exemplo, Melanie, 2 of 3 dias aqui na Bonaire. Que Lara experiência
Hopi leuk reaction, hopi leuk tu pregunta nanto as a matter of fact lo qual mi kera se wo mi puntra tur e oyente nanta please contacta a se tem pergunta llama livremente na el número 717 8273 llama agora que o Melanie está presente que pode contestar essa pergunta tava tá hopi great para ti Melanie para el dia aqui para o dia na Cortico pero please llama a se pergunta pessoa que Melanie da do studio dus ele lo contestar pergunta na zoveel mogelijk. Anto mi te keren lo qual mi lo piro a Melanie rato over kickstart. Kickstart regeling, sim. Sim, tu vai contar Melanie se por papel um tique mais over isso aqui. E prometo não seguir o número de Lara. Sim, muito importante. 785 29 16 Ok. 7852916 ja por mandar-me mensaje via WhatsApp sempre me tá contestar inderdaad se tem pergunta se tá com ideia não sabe se tá paz ou se tá bezig com que dien in project voorstel para que ganha mais support me tá apreciar inderdaad para tomar contacto livremente então ele não se sala for muito me dá leuk essa parte mais great de posição aqui. Sim, não está tem uma chamada diretor? Não. Well, nós cinco vai para agradecimento para nosso colaborador, não? Depois nós assim. Pangku beleg, rico na sabor, mesora bota pensa riba between two buns. For di setor di mainta eta abri pa servibo po desayuno. Sandwich nan delicioso, croissant, toasty, fruta e yogurt. Desserts tambe, e tur ta preparar na casmes. Tu receibo por saborear na Between Two Buns. Eta abri te 5 a tarde. Between Two Buns ta sirvi tambe sandwich caliente e hopi comida delicioso. Pa pedido llama 717-1723. Between Two Buns ta situa na Kaya Governador de Brods 49. Nostre atin su filial na Rons Bonaire ita abri di 3 horas para 7 horas a noite. Su lema ta suerte, gana, cobra. Compra número awe, gana e cobra su manhã mainta. Oficina principal ta abri for di 7 horas de mainta te 7 horas a noite. Situa na Caia Pedro Luis Brion número 6. Com seu telefone 717-5164. Passa por Babo Suerte na Nostrea. Bioconscious está situada na Boulevard Governador Nicolás de Brod 92, Unit A6, com seu telefone 717-1177. Ayana nos está em tour suplemente orgânico, livre de custo artificial. Den tempo de stress aqui, hopiene ta usa e lampinan de salu para por bini na rust. Aroma diffuser com diferentes etanan. Por usa aroma nan, entre outro, eucaliptus of flor. Diferentes zeta para riba cuero, que tá seca, entre outro, vitamina E, anto e famoso Oxyplus. Produto nan para cozinhar, cos nan fermentar, que a senhora mesta tra na casa. Nan tin tambe e yoga mat, ciência, sali, vinha corá e blanco sem álcool. Produto nan biológico e também é Miracle Oil para o cabelo que cai of quibra. Nós temos tour essa aqui nan cerca de Bioconscious e senhora mesta de um conselho também na cliente tocante certo problema nan, entre outro digestivo. Aí tá bom mesmo se passa aí na pastora tem diferente pedra nan também de boneiro cerca na Bioconscious e a senhora me sempre tá bisa be conscious. Sim. Nós temos mais informação de Melanie tocante de
Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied. Laga no sigitende. Sí. Como tú sa, nos está pasando eigenlijk door die een temporada mais difícil mesmo com COVID, com a pandemia de COVID. Então, na começamento de programa aqui me a conta algo de começamento de fundo. Sim, tá Ja, verdade. die começamento de fundo. Então, me que para que tu eigenlijk na meta original ku ananse temporada die fundo. Anto meta original mita bij bisena Holandes pas sobra. Asina para ding nos boekita. Steun voor weerbaarheid voor het volk met speciale aandacht voor wetenschap, kunst en cultuur. Is heet dat meta original die fundo. Awe 2021 nos ta para dilante, nos ta haya nos mes ta para dilante di e nota guerra mundial manera antes, pero eta un guerra full nobo, eta un situação hopi difícil, anto hopi di nos grupo nang nota mira e luz na final di eternal mas. Año pasado, eigenlijk después de nos die breakout, die pandemie aqui, anto después de nos primeiro lockdown, Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied had toen maar een decissie para implementar subsidiebeleid op maat. En beleid aqui a crea a possibilidade para nos grupo nang toch poraya na sustain, aunque nang mestra cancelar of posponer nang proyecto nang, para nang toch poraya sustain, para no haya na mes ding situação que não tem sangue, que não por hala roseia mais. Então, na começamento de 2021, Prins Bernhard Cultuurfonds amplia het beleid een kickstart-regeling. Então, een kickstart-regeling is een tijdelijke regeling, que acaba fin de september. Então, een regeling dat crea een possibiliteit eigenlijk speciaal para het sector die performing arts, podiumkunsten. Panang toch cultuur en regelen nang anto e beperkingen nang die COVID, panang toch persigi sigi kunang performances nang. Si. Es heet een tijdelijke regeling nobo aworki. Que acaba na fin de september. Então, lo que me da super bonita. Então, esse me da bisa eigenlijk bij de laatste 2 semanas acaba que me da mira conexão den decisão que eigenlijk Prins Bernhard Cultuurfonds atoma a worki que antes que meta original para sobra na começamento de fundo bonita aqui nang tame abisa nos hende nang mester di haya nang dedicação back in nang como te bisa say persistência nang ting haya back panang haya valor si anto aworki eigenlijk nos para dilante die wederopbouw atrobe anto botamira overeenkomst die aworki anno 2021 ku antes ku e fondo aqui tabula ding atrobe. Então, sí. Laga mi punto toch Sí. para os grupos Randy Boneiro. Sí. Não pode aplicar? Pa e kickstart-regeling. Sí, eta un proyecto de performing arts. Então, Si nata interessado, temporada e não por assinada. Please do. Si nanke mais informação, please chamar-me na kantoor si. Paso ito ba ito tempo para me explica precies. Ito para riba nos website também. Toda informação mas que bia de novo. Ito para riba nos website e criteria que mesa kubo mesa e criteria na kunani volto que men kai baudije. Ito para uitgebreid riba nos website na Holandes si. Pero si nan ting pregunta, llama libremente na kantoor. Puntra pami, at paso nos ting informatie lokat tambe, ku asera na fin de april. Pero si ting grupo aqui nang kuta ding e sector di performing arts, depende ki ko nang ke bij hasin at kai bouw die regeling. Si. Agora, e numero di cantor anche con etariba website, por abisami ora che? Sì, 767, no, 737, 767 1548.
1548. Sì, na Corso. Sì. 7, 6, 7, 7. 1, 5. 4, 8. Yes. Então, Of 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4, sì, 8, 4. Mita bisseando, mita mane eka danse no to sona bom. No. Sì. Agora esse sangue tem computer, vai Sì. em websites. Então, nós Sì, vamos www.bbccaribbean.com. Seita nos website address. Sì, nós não queda claro, nós bate na porta de Lara. Sì, Sì. yes. Assim aí, para assim então Sì. nós vamos ajudar. Correcto. Correcta PC, computer, sì. mi pode buy online, mi pode assinada. No. Nós está acercar Lara. É seita mais fácil, porque tenho gente aqui na Bonaire, Lara conhece Bonaire, passou por chamar a mim também, pero mi conhecimento de Bonaire está óbvio mais chiquito que Lara, então é por, me te quer é por ajuda mais meu. Sim. Lara há opi contactos na de Bonaire cava? Sim, mas é great mesmo. Tem antigo tempo, so ja, me dá novato. Então, de mais leuk is gewoon was na cana, hopi leuke contacten, dan weet dan Mirano também com pessoas que na interactie tá com o Corso, com Melanie, então com tu costa com bezig com forma, então com nós foi mega na uiteindelijk projecten que worden aprovar. E aí era informação estava na agrado de você? Aí é informação opkans de Sim, me te reacties dan kunnen zeggen, me te bisa sim. Mas leuk, mas estava algo hopi, não que bisa last minute, pero estava no momento com o COVID sempre botinha e pergunta gaat iets door, gaat iets niet door. Pero tá leuk die Amira quanto hene por bem, então dank também a senhora Ama, a senhora ajuda. Spread the word. Evitar alguma pessoa não comita pensar que tem necessidade de pedir subsídio, pero tem de não abinisi, pero mita espera que não está escutando, não nota o número de telefone ou vai riba website, assim né, nos boneiros também ordo ajudar de subsídio não, que está oferecendo ja, contacto é bereik mister nós temos bem mais cerca outro que men é drempel mister baha panang pidi então pidi sempre tá ook men boting questão sempre pidi no guarda bo vragen nang pone nang pidi nang si então se supone que o tem 3 diferentes projetos de cultura e arte tur por worden aprovado in ano? Não pode behandeld. Menos assim não pode aprovado. Sim. Sim, mino por bisa nada de je. Sim. Pero me pode donar e pedir. Não tem limite. Directiva cita bisa op een gegeven moment of zien aan de aanvrager tem 3 proyectos que está canando paralel. Na outro nanta bisa si mi optocava promé para sobrar. Eta nós temos mais ainda que te pedir subsídio que men aceita advies. Zij nota sim. A mim mesmo tem pergunta, me assina agora aqui. A gente não pode chamar sobre sempre tem pergunta. Sempre tem pergunta, sim. Lo qual também é importante para tu compreender. Ora não maak aan een account via na mesma maneira para login, para dentro do portal, sim. E promeviato un par de minutos da toma, então vou hinkele e vou descontestar 2 perguntas na 3 perguntas na papiamento. Dus diz pode dar uma indicação de que o projeto, então uma indicação de mais ou menos quando sem o logo me ser na Florim. Dus se botin esse acaba hobby bom de boca vez vou dizer sobre AOMS. Jenelle ading is zij nota zij als nou commissar. Zij dat voor aanvragen. Zij nog voor processo no a commissar ore ainda. Sim. Dus pa mané Melanie die drampel met se baha, é sabe que tá onde costa como dá um hobby grade, die maneira para dienen bo aanvraag para so bo no met se bai verzamel tour kos met sora.
Tem dos beoordelingsronden. E prome beoordeling dat gis idea. Pabo touch and feel, si eta kai baudinos. Anto si bota hanya yes. Abo mes dat is di idea bota sigi. Si bota klaar, bopo sige mesora, si bota bisa, okay, now I know I can be there. Pero ito bij tumami ongeveer 2-3 luna pa mi 18 in kumisa ke proceso. Bota gis meldo ese, anto mita pone den kashi, mita pone guarda un camina, anto nos posigi ora bota klaar. E se nós não queda claro e pergunta, não sabe como contestele, nós podemos livremente sempre. Always. Si nota Lara ta ami, si nota ami ta mi collega Edith, que men sempre poriam. Tanto awen dia mi ta si hopi via Zoom call tambe, que men botin contacto culture aanvragers nang ato pami eseta ajuda po sobra. Eigenlijk ami ta engende ko to 13 ideeën aan directiva. Tanto si mi noting un feel, si mi noting un feeling, eta bira moeilijk pami. Ja, que men si. E mi spera che Lara, il rappresentante di Bonaire, lo vai a si aiuta tur esnanku tingana di haya un subsidio. Si ora con Lara no por, Lara da chiama Melanie, assim nei toch na word aiuta. Sim, essa é a bedoeling, sim. Na seguro. Nós espera que o Hopi Henle agora que nós escuta é rádio programa aqui com tá tique mais consciente que tem possibilidades se na ideia na projeto tá cai se agora tá stichting of tá Henle riba sumes número com na por Cheese manda na ideia na dena popira dar call wak test urato comi pastet e kita inderdaad algo anterior J começar assim que nos mês rendena a vida tempo nos mês ser hasi nos mês começar mover se realizar passou nós se hopi talento aqui na Bonaire nós se hopi é criativo nós se hopi é me te queda lo cual es con nota artista mes of zo of we aan por steun en por ajuda que men si bo conoce gente tempo amistades com tem talento que pode ver algo porque eu te realizar por you of por mal for tata por mensagem por ajuda dori toma contato com mim sinta atrás do computer hace parte de escrevimento sim para sobra nós como fundação que está um rato para a fundação que tem enviado acerca nossa fundação para ajuda então me tá é que hopi bom para sobra tem hora não que do nabo toda informação então agora não exactly não tem um drempel para visitar pero a informação não tá pago tá para preencher tudo sim sei agora que me tá tende de a pessoa mês por aplicar portanto isso aí ajuda mais na nossa não ou chega na remarque sim antomita nossa planja nossa in overleg pa via pa aya toch met de Bonaire of sowieso bij tour Islanang pa nos ting tour aya nos ting informatiedag avond atrobe panang sim Melanie e Lara nossa conversação já chega na sua fim. Sim, assim na linha, não? Sim. Hope bom informação. Danke. Com nós está concluir. Nós está concluir com mito que bisa com a cultura tá conectar. Tá conectar de uma maneira que nada não por vervangen. Anto ding é temporada aqui. Please be motivated to go on. Passo cultura está conectada. Sim. Exacto. Nada por reemplaçar. E Lara? Wel, mi no po, mi dat steun completamente lo qual alle interesse di Lanti. Inderdaad, a temporada aqui nós temos queda bringa para lo qual nós se sente como essa sala for. Dus doen die en was na aplicação sobre o website. Even, generar paar seconden, dienen in. Sim, éxito, dentro trabalho e seguir. Danke, para estar presente aqui. Danke. Assim, nós terminamos a conversação para Awe
e próximo vez Jul Melanita na Bonaire troi também conta-nos quanto projeto Bonaire a entregar. Por resume, sì. Te outro simango, Deus que.